Nipai inkonstruksi adab porpai krehenira minit krepo alom patuwi la pangapa cumang atung wang si ladak karbing long la pen mekhlaya bordar pilar stone ladak tapat arong along lang citok podim kisom pontang along patuwi cumang atung wang si nang papuk dak lo lahai hello chat apranga pilar ke do bang ke la suang dan se do lo la pen patuwi la tum ke wang la ke la pu pen se wang lo inut bang heni lagi wang kali lahaya king bot side lo la tum ong dung amuni tum pen se wang lo la pu pen yo la pu bang ke la pangap mate meghalaya lo la se la tum kopi pentong ki up lo ne bon ta me arki thepik an rong sita arjudun long lo labang so arki patai hini arki do an lahai lo chat lo yo chat do lahai lo an la dak langar lo chat ki do bang ke lan so lo hapu ing long anat anta ga chingdat chat akithe aki bi hai huan da dopik lang lahai thing pi long hai hui ke ru ka chingdat amek hai hui ta do lo lahai lo yo lahai ge la blasting pencil la tumpa phuk ta hai po lahai ge amek ang se lo la pen la thengpi arong arvo along hai hui ka chingdat lahai yo lahai chat lo yo lahai chat lo the yo yo se non ladak anat pilar ke aprang ta alang tum tapa phuk tang lo hadak athak alom flip pho do la lom that se pilar ke monta aprang ta alang tum surihini ra kret throk lom tapa phuk lo an halasu pen kisa bang ke ladak lang chitok adi manchot lo labang so ladak lang chitok lake lapuan nat abang ke la hello natural boundary lo labang so alang roi keng labang se natural boundary lo labang so alang roi suding akung kung ahi nambang ke la kaciplak adu yo hoi kaciplak lang roi lo la hello dak pen hat lang kiroi ando halang kiroi ta pilar do lang la si non itu administratif tum phanta birta pilo lapan adak tapat het kido polis atuma phanta birta pilo lapan arleng the le hin tum phan sta me birta pilong lo non lang litum phanang apelang spot along na palang ji phat anchol